Tribulus terrestris, Kayani Panex Caltrop, Jingo Bilaba. Sawa di no ya mabobo so nyina. Eno ne ye set Kinaata 230 herbal. We are bema na no mo a. Emma wo hode sonkoma wo gira wo na so timi badwuma. Emma wo energy, stamina, and vitality. Emfa ho ne adwuma wo ye. Eno ane sa obenum bi. Wo badwuma sa wo mreda. Kinaata 230 herbal. Eye yen konkwa. Power to the people. Me try 230. So I hear. What feeling? Adam, me back. Kinaata 230 herbal. Yay! Kinaata 230 herbal is a full supplement for rejuvenation and vitality. And no sa ebra ofa sa edrowi. Oba wafa yefunu. Ne oma ne banofo. Ene akola ondi emfie duotre. Abusiafo ya mama kwaba ereba Ghana TV eso ebraso sesam hodro ayaboabo no yere ebaso mu kase bokwanso we eye kase boti wo hwa me live ewa YouTube, Facebook and Instagram sana ne dey kan ya wo hwa me subscribe like na share ema afoforo so entimi enhwebi me amaje peni amede kase boy ebaso mu eyeme da chehima ajoa Nati, ebusia yemfree kasia bono ase. Anwanwasem bia esi a free sara mo abreso yenti bida. Enisa mami abesiri we bia wenye mfinhia eduoson anan 74 years. Etimi afa efro awo afa ne ho afa ne ba. Na asem ye beto dwai ayade ese nipa dodo na ho edwiri wo mo ezanse free Abraham ne yiri Sarah mo abreso wo munya 95 ne 90 ni 100 years no awo mutimi wo ye no ene ebi sentimi si ezanse wo hwese de yedidie mu akwakosi ne sa de yedidie yedua ne die mu aye nnuro ne chemicals no wonya finhie aduasa ayekokora ya na awo eyeden enso mami de nyame etimi aye natom wonya finhie eduoson Wenye mfishe eduoson 74 years enso wetimi afa yefro awo afa ne ho afa ne ba asemi nwanwa yie pa obi a wobeti asemi bia no na chese ne ho edwiri no esanza wo hwe enemremu a enye common sa entansi aha na chese wo hu mami ba bia ne tifin yedri a chese obi besi ya grandma we oya grandma wonye mommy oya grandma na chese grandma say wetimi afa yefro na wenya hoade etimi achema ye push na wetimi awu afa ne ho afa ne ba enye common enyame nhira na yede nyame asenso ede amane nkwa ene ne ba no sanyankopon enso mumu eyie ebusu ha na brama kwan ema yede kase bo no ebesi Kinaata teba beboa ma wegina wona so brane oye bema na eniema enkoyie ma wa anadwo na wakenkan graphic amesrew Omani sa wonsa be Kinaata teba no ni bi na etimi aye wo mo enya na dwo ne kan graphic na dwo de wo sa utimi bu adwuma sa de se na wonyoma etimi aso ani wo ye oba nso na eniema enkoyie wa himfie wa hwe ba bia ma mi tifin edu enso no wetimi afa efro awo afa ne ho afa ne ba enye komo Omani sa wo ye oba nso a wonsa be Kinaata teba no ni bi na etimi aboa ahimfie o esiesi ahimfie afa nso ebetimi aboa wo menstrual disorders ne we chiri komu ya onyina ebetu ni nyina ase na wonso wetimi awo afa ho afa basa de mami etimi enya nedie General Organic Food eyenuane papa abejama nso a ebeboa ma wapomodin ejina brand bo modern sa wonsa aka bi na etimi aboa woni webusuafo Glitter and Glow Skin Care ebeboa esiesi hona mani ebeto so ebe kama wosa kwan so nyome kwwe na asoma sene sika femu aboa ema America se boy ebesom edin ni yebakope da chehima ajoa nati asida kese enkoma me producer ene me cameraman makrama Surprise! Congratulations, madam. I'm looking forward for a good business deal. It's my pleasure.
And let you besi. Ain't you wanting a miku epia on me? Excuse me, madam. I am a business partner. Mami can be being show. Tinatet venicano. So we use what? A CSC ho, Emma hoye kama, Emma hoye obey moi. J. Na try she. Thank you. Tinatet Venicare. Tinatet Venicare is an oral tonic for maintaining vaginal hygiene, not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor.